power glove. Everything else is child's play. Master Higgins is back in Adventure Island 2. This time, he's not alone in his quest to save his beloved. Various prehistoric friends will help Higgins defeat his fiendish foes. Adventure Island 2, the premier action-adventure game. By Hudson Soft. $3, new from SNK. For play on the Nintendo Entertainment System. Are you up to the challenge? The challenge is Metroid. The power is Nintendo. Defend the planet Cephas against the evil Mother Brain. It's survival or destruction. Do battle or die. Metroid only from Nintendo. Play Rad Racer. Play with power. It's turbo speed in 3D. It's treacherous tracks. Right, croeso i'r stream. Heddiw byddwn ni'n chwarae Worms Armageddon. Gobeithio. Got a capital G. Anyway, ma crew ni, ma 5 ni chwarae I ddechrau. So, yeah, gwasgu'r bwtwm magic nawr Emrys. Oh yeah, gwasgu'r light bulb pawb. A bulb golau, go on. Go on. Oh, sorry. Yeah, go on. Go on. Cer amdani. Woo! Go on, James. What? James, man. What's the light bulb? Light bulb, Pwy yw Web Snoop? Hwna ydy'r meddalwedd sy'n gosod y gêm. Okay, good. Good. So, mae'n dod fewn with Expectator. Oh, good. Okay. Felly. Ydy nhw angen gwasgu fe? Type of... Heavy push up command or type your stats. Oh, right. When you got exclamation mark start, you get Brilliant. Okay. Big O Joey dechrau. Oh my god, mae'n actually'n gweithio. Fi methu credu hwn. Bloody mouse fi. Right click your mouse bit. Oh. Aha, dyna. Oes no zoom in? Dim os ti di gosod resolution chdi yn dechrau hwnna. Oh, okay. Lle di'r fire button? Space bar, yw e. Right, my resolution or actual stream. Oh, pwy yw hwnna? Ciaran. Right, okay. Oh, my game more loud, my god. Right, so sut ni'n mynd i... Options. Okay, imed. Then yn fit perffaith cyn bo hir. Jesus. Ah, no! Oh, what a disaster. Right. Beth yw'r button to aim? Lana lawr. Up and down arrow keys. Oh, god. James, my goatee. Right, os ni'n gallu ffitio'r oll. Oh my god. Oh, achos mae set resolution fi a game. Oh my god, okay. Boys fi. Oh, crap. Okay. Am nawr, dyna'r gorau fi'n mynd i gallu cael e, okay? Falle... Mae Steffan wedi dweud classic. Classic. Revenge! My shot, James, to be south of like...
Fi beth wedi chwarae Worms o blaen, so, you know. Yeah, come on now. Yeah, okay. Byddwch yn garedig. Oh, You no. regret that. Big O Judge when you need Oh, sugar. Here we go. Of course. Right, here we go. Dwi'n mynd i ennill, guys, sorry. No, not thank that. Oh, dud o there. Oh, flip. Moet bij de deel waar music dat trist piano ma. Na, fi'n cawri fe. Mae fe... Oh, right, okay. Oh. Un munud nawr. Ma... Ble ma... Bydd hyn yn perffaith mewn eiliad. Fi just angen newid y chat. Mae'r chat yn massive. Chat box i fe. Oh god. Mae classic yn cyfro'r holl blimyn mwydod. Ti methu brifo Chris Kringle, beth ti'n gwneud? No! Ti'n mewn i man. Ti'n ar y nwyddus. No, well. Right, dyna'r gorau ni'n mynd i'n cael ei, guys. Ac fi really eisiau chwarae a ddim mesol am. Edrych fel Game Boy screen. Yeah, well, alright. Yeah, well, the thing yw, os ti erioed yn chwarae hwn, ti'n mynd i dysgu taw, mae fe'n really fiddly setio lan ar online. Na. A ni yn sôn am classic, so mae rhaid kind of give and take of it. Yeah, mae'n amazing I fi. Yeah. Boom. Shimon! Dank Dan. Right. Fi'n mynd I trio ffeindio y ffordd I gael yr overlays nôl. Un munud. O ble ydyn ni? Beth ydyn ni'n cael? Alert box. View account. No. Oh. NDI. Come on. Come on, Joy. A dyna ni. Dyna ni. Ni'n nôl nawr. Ni'n edrych yn okay-ish, efe? Big-ish, fanna. Okay. Kind of. So, ydy yn swnio'n clir, Steffan? Dyna cwestiwn. Fi'n credu mae'r Game Boy screen lock yn edrych yn eitha cool. Dwi'n confused about him. Dwi dewis y homing missile, so dwi'n newid gan i... O na, dwi'n barod. Oh dear. Oh dear. J-Dog. Tab, yeah.
about it, just like Owain. Right, croeso i'r stream. O ie, fi wedi dweud hwnna'n barod, ond fi'n poeni fod y Discord... Ti'n gwybod beth, fi ddim yn siŵr os oedd lleisiau pawb yn dod trwy. A fi bach yn paranoid achos fi'n flicio trwy gwahanol settings a screens. So, yeah, Steph, pawb i siarad. I just dangos bod chi yma. Oh. Yep, dyna pinch hello fan'na. Hello. Hiya. Right, oedd hwnna'n... Steffan, o ti'n gallu clywed pawb fan'na? Ffrindiau. Morgan, wyt ti eisiau'r Discord overlay widget? Yep. Bydd hwnna'n cool. I'll find it now i ti, mae'n rhywle. Hello, mae Steffan wedi dweud. Great. Good. Oh, great. Ooh. Dwi'n allan. Oh, get in. Right, nôl yn y game. Right, oes yna rhywun yn gwell scenario fan hyn? Oes. Yeah. Oh, yeah, no. go on. So you can... Oh! Oh! Hwna'n harsh yn dyw e, achos ti ddim yn gallu gweld unrhyw... Oh, god. Yes, sir. Why should we have to gallu gwneud? Dank, Dan. Come on, Dank Dan, let's go. Oh, gwrando ar cerddoriaeth na. Oh, yeah. Right. Dyna ni. Oh no! Yes, sir. That was not smart. That was smart. Yes, sir. Yeah. Pan weles I hwn, ges i'r neges gan Stephen na am Sega Mega Drive Classic Collection ar Steam bod yn really rad fel sale, a wedyn daeth hwn lan a ni fel, oh my god, Worms Armageddon 2.49. There we go. There we go. Ble wyt ti wedi bod? Achos fi wedi bod yn nago ynglyn a fi wedi bod yn nago ynglyn â chwarae y game Worms WMD, ond nid pawb sydd gyda... What's it called? Revenge. Oh, gallai cael Oh dear. melon hefyd. Yeah, ni wonder... Mae Melon Descent, ie. O, di e? O, fi dal eisiau brifo fe. O na, dylen ni wedi mynd ar ôl ti, ond... Oh dear. Yeah. Roedd y we yn troi bant. Right, ni angen llusgo Ciaran. Oes un o ti'n gallu llusgo Ciaran mewn i'r chat Discord? Oh, yeah, sure. Diolch. Roedd y we fe'n troi bant. No. Wedi anfon ti neges hefyd, Morgan, efo'r Discord overlay. Ah, gwych, diolch. Right.
Right. Stream, click add, so... Oh, cool. Oh, wait, my link. The huge link really happened to you. So be fi fod yn... Oh yeah, fi di gweld yr instructions. So Yeah. mae fe'n dweud... Click add, so add a browse. Oh, so ti angen copio hwnna mewn I fe? Yeah, click add browse the source, create new, and then paste the link, and then it'll be there. Ah, cool. Oh, nifty. Right. Oh, hwnna'n fi. Damn. Sorry. Ah! Right. There you go. So, ble wyt ti boi? Oh, pwy di gyfer lan? Oh, I don't know. I don't know if he disconnected, isn't it? And just like Very with slow your climb. flag gwyn. I will go down with this ship. Oh, fi di miss on a lan. Right. Just cuddio hwnna. Oh, 4 seconds. Forget it. Mae'n iawn. Byddwn ni... Dyma fi'n trio aml dasgo chwarae Worms. Bad idea. Right, fi'n mynd I cael y thing yna, y Discord thing yna, achos mae'n really handy. So, add source. Oh, also, does dim desktop sounds ar y stream. Yeah, beth sy'n digwydd, pan dwi'n mas o'r... Achos mae rhaid chi roi priority ar Steam neu rhywbeth, bod hwn yn wastad ar. Yes, sir. Di'n gwneud synwyr? Otherwise, pan fi'n clicio off yr actual game, mae'r audio'n diflannu. Fi di cael hwn o'r blaen, a mae fe'n really annoying. Okay, falle na I sorto hwn yng nghanol y game nesaf. Wel, cyn y game nesaf, fi'n credu. Ti'n gallu clywed e nawr, ddo, I ti? Oh, yeah, now definitely, yeah. So, yeah, na I ddim ffidlo gormod nawr. Fiddle diddle. Right, okay, ble dyn ni nawr? Right. Come on then. A fi Yes, sir. Yeah, we're gonna just like throw the F routine stream over with dim notification sounds, like, you know, with the pop-ups. Watch this. Beth oedd hwnna? Ow! Throw the F routine stream or with dim. You'll regret At least couple of also, you know, pre-gravy Nile streaming a bit with dim, like, there's no stream notification sounds. Ah, right. Yeah. Yeah, mae angen fi cael proper look trwy lot o pethau fel na, achos mae'n bach o mess. Like, I sorry, just write in bit. Let me just test it for 1 bit. Wee! Nes I glywed hwnna. Right. Oh, yay, I know already. Yay, nice. I know already gweithio. Yay. Go on, Morgan. Mae hwn yn mynd I bod yn delicate iawn. Oh! Daro. Silly Billy. Whoops. Yes, sir. I wonder os fi'n gallu newid. Na. Eitha styfnig fel na. Fire. Fatality. Yes, sir. Right. Yep. Right. Beth ym i'n mynd ar ôl? Lle Garfield. Na, ddim eto.
Watch this. Ah. Oh. Wnaeth agos. I'll get you. Yes, sir. O'n i arfer chwarae'r gêm yma, o'n i'n hyderus iawn gyda'r bungee ropes, ond fi ddim yn teimlo... Ww, mae'n mynd amdano fe. But, fi ddim yn siŵr os bydden ni digon hyderus I gallu neud e eto. O, mae'n mynd amdano fe. Go on then. Just... Ww, na. Naeth ar ôl y gêm yma, naeth Worms ddim really gwella o gwbl yn fy marn I. Does na ddim byd sy'n cyffwrdd â'r gêm y fersiwn yma. Ti'n mewn trwbl mawr nawr ddo. Revenge. Oh yeah. O, beacon, ie. Sut ti'n cyrraedd fi? O, rhaid fi curo ti. Wahahaha. Probably hwn, ond y peth yw gallu neidio dros pen ti, dyna'r problem gyda'r thing yma. O, mos chi'n dragon puncher fi. Go on! Ah! Yeah. Ah! Revenge. Yeah. Victory. Come on! Dwi'n joio chdi rei bacon ar top fan di cuddiad. Yeah. Mae wastad yn handi gael un sydd yn eitha diogel. Oh! Beth sydd wedi digwydd? Oedd e'n eisiau 2 wins. So oedd e'n eisiau... So ti'n gynnach chi 1 win rwan. Yn chwadrist. Whoop whoop lladd y mwyd I ni gyd. Brilliant. Da iawn. Nice o. Good. Good. O, dwi'n angen invite eto, dwi'n meddwl. Okay. O, dwi'n, ie. Go on te. A di wedi cael. So, dyma'r moment nawr lle fi'n mynd I neud y Discord. So, mae Emrys yn mynd I sorto mas y game nawr, a na I sorto allan y Discord thingy na. Ni'n technegol iawn ar stream yma. Y thingy majiggy. Create add source, browser source. Dyna ni. Ydy'r link tan dod I fyny yn y chat I pob? Dwi'n cymryd na, dyna di. Rwy'n dal mewn y lobby. Ie, dwi'n gwybod. So wedi di, dwi'n gwybod ail-agor y rhwng. Light bulb. Pwy sy'n angen y link? Fi, Ni gyd Chi gyd, ie. oherwydd dwi wedi disconnecto. Dwi'n gweld Mae 'di un gweithio. mewn Mae 'di gweithio. Hooray. Yay! Cool. O, mae Emrys wedi mynd mewn I sgwrs channel. O, llusgo yn ôl. Dewch nôl, Emrys. O, Ti'n iawn? dwi yma. No. Ond nhw chi gyd ddim dod ar yngw, pat sy'n dwi wedi reid yn consol eto. Good. 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 Yeah. Dwi'n gweld mewn y .wormnet whatever thing. Dwi'n trio clicio ar y thing. Dwi ti angen just highlight fe a copy o fe. Yeah, copio fe mewn I browse web browser
A wedyn bydd yn rhoi ti option. Okay. End of round 1. We're going to the round. Huh? O, oedd rhaid I fi exit o gynta? Sure, iawn. Dwi ddim yn leitio allan. Mae'n map players, there's no room for your team. Okay. Mae'n just creu game arall, ie. Mae Morgan just wedi disappear. Gadael, sorry. Oh my god. Ie, dwi'n just creu game arall mewn gynt yn fel, dwi'n meddwl. Alright. Okay. Mae gyda'r thing looking for a game to capture. Brilliant. Classic. Hooking. Nice. Yeah, oherwydd ti'n angen ail-launchio a game pob tro ti'n Yeah, mae fe'n work around a mae'n bach yn fiddly, ond, you know, oedd neb... Bydde prynu Worms WMD a cael pawb I prynu hwnna wedi bod yn rhywbeth gwahanol, you know? Yeah. Dwi'n meddwl mae fy ffrind yn cael notification pam ti'n launch fe, so mae'n just wedi DM a fi, how many times are you going to launch Worms Armageddon? Yeah, mae'n neud hwnna ar Steam pawb. Brilliant. Okay. Os ydych chi'n meddwl bod joinio games test, mae gosod game I fyny yn fath arall. Dwi wedi gwneud game arall fan, y link arall dwi wedi fyny. Brilliant. Ond ti'n gwybod beth? Achos mae fe'n Worms Armageddon, na I cymryd e. Sa'n mynd I cwyno na does na ddim problem. Un o'r gemau gorau erioed. Dyna ni. Dwi eisiau bod yn lliw arall. Dwi'n newid fy lliw. Dwi'n meddwl ti'n gallu, dwi'n meddwl dwi'n gwneud efo commands. Na. Brilliant. Oh, hold on. Neu Steffan dweud push, achos hwnna yw'r classic ffordd o gallu gwthio rhywun yn y dŵr. Credu taw dyna yw'r reference. It's neb ar y tŷ bach, so stim rhywbeth arall fi'n credu. Mae push yn gweithio gyda. Mae'r overlay na yn handi yn dywe gyda'r Discord i'n gwybod pwy sy'n siarad. Yeah. So os chi'n edrych ar y stream nawr, mae'r minimise, maximise thing. Dyma bydd y screen cyfan yn y game nawr pam ni mewn y game, so peidiwch a phoeni. Fi'n just falch Emrys bod dy ti'r ymynedd I gallu neud. Fair play, byddwn ni ddim. Byddwn ni just wedi dweud, sorry. Mae gen nhw ddau wiki gwahanol gan yr un pobol. A mae'r ddau wiki ddim yn... Os ti'n Worms Armageddon 3.6, mae'n wahanol I Worms Armageddon 3.9. Right. So beth yw game ffefryn Worms pawb arall? Dwi dim ond really wedi chwarae un ar y DS, os dwi'n bod yn honest. Okay. Ond ydyn ni'n caru chwarae un hynna, so... Worms 2, dwi'n meddwl, specifically demo Worms 2 gan yn ysgol. Oedd e? Just yr un lefel. Oedd yn class da. Yeah. Yeah, Worms 2 yn great. Well. Yeah, rwy'n hoffi'r un ar y DS hefyd. Dwi'n meddwl ydyn ni'n chwarae hynna gyda fe chwar, like occasionally. So oedd hynna'n good. Yeah. Bydd yr un ar ôl Armageddon, World Party, ie? Yeah, Worms Party. World Party, yeah. Ond pwy sef di push Lightsbulb. A ti angen gwasgu start, wyt ti? O na, Ciaran angen neud e, sorry. Ie, rhaid fi tipio command I hwnna. Is Steff yn dweud greiddiol ar PC amser maith yn ôl? Ie, oedd dy fi hwnna. Worms United oedd hwnna, efe? O, ti sy'n cael gosod ble mae eich cymeriad, Ciaran. Bam. Oh, mae game fi yn full screen now. Oh, sugar, yeah, pam...
Beth yw'n mewn y game yma? Yeah, wait, what? Where did Ti'n angen... Dwi'n meddwl mae'n tro Owain i roi character lawr? Wait, what? Dwi'n... Na. Oedd e'n neud e automatically. So ti'n dewis beth ti'n roi nhw? So, click your ruler. My mouse to be in like stuck mewn a menu thing. Can't move my mouse. Na, mae just angen I ni gyd gosod ei Oh. hunain. Yes, sir. Oh god. Oh, right, like... Yeah, the limitation yw siar Worms net rhaid i ti methu neud rheola dy hun, just predetermined rheola. A dyn nhw'n nodi, so dwi dewis beth random I gael gem, a dyn, ia, bach yn bo man ydyn. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hurry. Verstanden. Dim ots. Ni gyd yn siarad mewn ar y stream. Dyna ni. Okay. Yes, sir. Ti eisiau gwylio Gerwyn Price yn dartio, I see? O, gallai gwylio fe fan hyn. Gwylio fe fan hyn. Yes, sir. A ti'n... Yes, sir. Oh, god. Right. Yes, sir. Come on, Tap. Be ni'n mynd roi e? Verstanden. Ooh, okay. Oes na, like, diggy thing? Dwi'n meddwl mae'r round yma fo bob dim dim mewn, sy'n siarad. Mae yna pneumatic drill, ydy yna just mynd syth lawr ddo. Yndi, mae yna un lle mae'n gwisgo fatha mask weldio, ie. Na ddim sio. Yeah, blow torch yw hwnna. Ie. Blow torch. Dwi'n gallu gweld yn fe. Dwi'n mynd I skipio. Ti'n mynd I redig at amser, ti'n meddwl? Na, intentional skip oedd yna. Tactical, okay. Owain, ti'n iawn, boi? Yeah. Oh, good. Sorry, o'n i'n meddwl. Ti'n newid i'r direction? O, fi ddim yn gwybod ar PC. Gofyn Emrys. Hello. Wiki? Tol. Gwasgu fe! Scramble, scramble. A oedd ddim werth e. Oedd hwnna'n good. Gwell na ddim byd. One a minute. Na colli y tro, bydd hwnna wedi bod yn rubbish. Oh! J-Dog. Be fi'n hoffi am y turn-based game fel hwn, chi'n gallu kind of neud... Wel, ti'n unau'n gallu gwylio a meddwl yn tactegol, neu ti'n gallu kind of neud rhywbeth gwahanol hefyd. So, ti angen mynd I tŷ bach yn gwybod neu rhywbeth. Oh. Change airstrike direction, left or right arrow. Ah. Come on, then. Ow! Ow! Just you wait. Yes, sir.
my god, ti di roi ni'r holl shebang o fel offer. Do full wormage, dwi'n meddwl un o'r sgim yma. Oh, nice. Hoffi hwnna lot. Full wormage. Hurry! Sim lot o amser. Boring! Ah! Ond dwi'n meddwl, y caveat ydi 30 seconds yna chdi. Mae hwnna'n really tricky. Deli gyda hwnna. Oh. Dwi'n meddwl y holy hand grenades gyda ni hefyd. Oh no. O, fi'n caru Holy Hand Grenade. Hwnna'r peth gorau yn y game. Hallelujah! Ie, ife, Steph, oedd enw'r un greiddiol Worms United? Rhaid gofyn y cwestiwn yna, achos dyna'r un... Yes, sir. Right. Ciaran. Oh, my tab ddim yn newid nhw. What? Ie, oedd ni jyst yn trio hynna. A beth ti'n neidio? Ento. Diolch. Neu backspace dwywaith, neu backflip. Hurry up. Hurry! Oh no! Dau. Dau. Ah! Look, hanner eiliad. Re-oer. Ie, mae'r tenor yn punishing fyna. I'll get you. Yes, sir. Fire! Grenade! No! Fatality! Yes, sir. Oh, come on now. Right, cwestiwn mawr yw, ydw i'n gallu cael y trajectory i... Gyrru fi allan. Na, fi ddim yn credu. Mae hwn yn mynd i bounsio nôl. Yeah, ond... Yeah. Neu gweithio sy'n landio yn y health na i cael health fi nôl. Ydy'r B-bomb? Dwi'n mwyn... O! What the? A little bit overkill. Fixed. Are you ready, Mara? Yes, No, sir. No! Allan y ffordd! Backflip, backflip. No! Oh my god. Oh my god. Jeez. Roedd hwnna'n gwneud 203 damage I Worm fi. Nothing I pawb arall. Yeah. Oh no. Fire! Oh, wow. No. Nice one, James. Class. Nice. Fatality! I see how it Yes, is. sir. O Emrys gyda lleoliadau really
dda. Ie. Oh, oh. Right, I don't know. Yes, sir. Wel, mae hyn ddim yn edrych yn da am fi, ie. Hurry. Surprise. Revenge. Verstanden. Oh. Verstanden. Da kommen sie. Oh yes, coffee. Ie. The literal Oh. Hwn yn I'll get you. deadly. Oh, nice. Oh wow. Oh dear. Smart play. Yes, sir. Pwy Garfield? Good Morgan. Be oedd hwnna? Oh my god. Ti wedi... Ti'n bullseye o fi? Oh no. Oh my god, what? Oh, okay, there's no map left. How was that? Armageddon neu rhywbeth. Straight on. Just wedi dynistrio'r map. Ble mae'r opsiwn hynna? Just, you know, future reference. James? Yeah. Oh no! Oh, there we go. Oh my god! Oh, shit. Oh my god, I'm Steve survival in Perfectly balanced as one thing should be. Ydy yn ennill gyda un o'r olaf i'n mynd? Sure. I wouldn't have to claim victory. Ond e... Na, oedd e neb wedi ennill hwnna. Just wrong. On a class. Oh god. Yn ni gallu chwarae eto? Ie, dwi'n gweithio allu trwy start na fo. Yeah, pawb just gwasgu'r light bulb rwy'n meddwl. Mae ddim yn rhoi thingy fi. O ie. Yes, sir. Oh, sorry, ti'n hwyr i map arall. Dim os. Yes, sir. Yes, sir. Achos yn dechnegol, neb actually ennill hwnna. Yes, sir. Okay, beth am neb yn defnyddio'r Armageddon? Yes, sir. Ydy gallu cael like maps fwy na hyn neu? Dwi'n meddwl hyn dwi'n meddwl resolutions ni yn teimlo'n llai, dwi'n meddwl. Yeah.
Yes, sir. Dankos. Dank Dan. O, ti wedi cymryd fy lle? Hurry! Verstanden! Ydy yn amser am Yes, sir. cwrw. Mae Paul is Amser. O, ti'n cael curry heno i ti? O? Curry? O, sori. O ti wedi dweud ydy yn amser am curry? Ydy yn amser am cwrw. O, cwrw! Sori. Cwrw, curry, cwrw. Eitha debyg. O, rwy'n cael Chinese Amser am fel cwrw. argyll gwenrol. Mae hwnna'n banging. Ie. Oh, lush. Fi'n trio fel little things hyn o enw wontons. Wontons? Yeah, nhw'n like dumplings. Efo fel like fishy mixture to them. No, they're really nice. Yes, sir. Okay. Dyma Armageddon, Owain. Okay, Dyma Armageddon. Ne ti'n gallu, ond ti'n cymryd y risg wedyn o pawb. Yeah. Yn cysau ti? Na, o ti'n lladd dy hunain hefyd, dyna'r problem. I'm willing to sacrifice. Hwna. Yeah. Hwna Off. nuts. Nuts. Nice. Oh, come on! Mwy o damage I fi. Yes, sir. Yeah, mae o'n amser am cwrw. Ah, funny that. Cwrw o cloc, o gloch. Cwrw o gloch. Mynd I trio Manchester Bitter. Mynd I trio un o'n nhw o cloc. Come on. Biohazard. What the hell? Beth yw e? What? Mae'n gyd yn poison. Oh, na. O na. Ni fi dal ar hwn. Yes, sir. Wel, mae'r symptomau gyd yna, bechgyn. Paid sôn, paid sôn. Y tweet nesaf. Mae'n chwarae. Fi'n ei hwnna! MB bomb, mae'n ag hwnna. Oh my gosh. Yes, sir. Mae gwynt yn effeithio hwnna. Morgan, tro ti? Ie, fi'n gwybod. Oh. Rwy'n wedi cael Manchester Bitter o blaen. Come on, nice shot. Oes. Ydyn nhw'n nice? Rwy'n yn y pwll. Sorry, sy'n gyda commentary fy mrawd, Rhys. Nid ti yw'r unig person o Owain sy'n gyda brawd o enw Rhys. On yn... Oh, I think it's him again. Oh, come on. What? Oh, come on. Sut wyt ti'n gwneud hwnna efo'r blymyn, like, dŵr yn mynd lan? Mae'n nuclear test. Yeah. Oh. Oh, gyd o'r boys wedi marw. Oh. Okay. Ciaran mewn sefyllfa eitha cryf. Dwi'n mynd I ennill y game hyn. Alright. Oh. No. Oh, brilliant. Brilliant. Oh, that's the one. That's the one. Dwi'n eisiau donkey gynta. Got one. Okay. Yes, sir. Oh, na.
No, Chris Fatality! Oh, You one made my naughty list. Oh, Yes, sir! Okay. Wow, Hannah actually really nice. No. Beth oedd yr un o ti'n sôn am? Beth oedd yr un- Armageddon. Na, sy'n cael nhw i mynd lawr. Nuclear test. Dim hwnna. Tri o fe? Ti'n gallu ffeindio fe. Mae'n ar bwys Armageddon, dwi'n credu. Ydy hwnna'n y... Taj Mahal? Oh. Ar y bottom nuclear test, ydy hwnna'n y Taj Mahal? Yeah. Why? Pam? Pam wedi llun o'r... Sorry. Oh my god! Wow. Oh my gosh. Right, Morgan. Dwi'n meddwl bod y donkey'n Armageddon level, dwi'n meddwl. Yeah. Yeah. Mae hynny'n lle difrifol am fi. Yes, sir! 18 health. Let's go. Oops. Okay. Classic. Solid yw e, solid mine, Ah. mine, you know? Ti'n meddwl bach o letdown yn efo holl stwff yn y show. Ti'n gwybod beth ti'n sefyll gyda'r mine na? Why do I think you gallu bod yn duds though? Nod eisiau ti eisiau dau win I ennill, dwi'n meddwl. Boo! Sorry. Ti'n mynd I creu game arall Emrys, neu ni'n mynd I... Cael ei gyn arall ni'n cael ymlaen efo hwn, si isio. Beth sy'n fawr sy'n neud. O, dwi'n cael neud y map, de? Yeah, newid y map, please, yeah. Hey, ooh! Bydd hwnna'n diddorol gyda hwn. Dwi'n neud hit arall yna, guys, hwnna. Gwneud beth? Felly, fi newid y map, so dyn nhw'n iawn, na'n. Ma' hwnna'n fine. Yeah. Yeah, no, chicken good. Right, iawn. James. James. Come on already. Ooh. Yes, sir! Okay, pam ydi un hyn ddim yn full screen nawr, ta? Weird. Yeah, mae rhaid fi newid e pob tro ar Streamlabs. Ww, dyma soniad, Morgan. Hynna beth rwy'n gwneud pryd rwy'n streamer, rwy'n just cael y game mewn windowed mode, fel 1080. Right. So wedyn mae'n pob amser yn yr un... Fi di trio... Ond beth ti angen restart o'r game I gwneud hwnna efo Worms. So, Yeah. Oh, damn. Oh, mae'n flippin'... Mae'n really hir o game yna i'r ochrau. Ah! Here we go. Dyma ni. Oh, fi ddim... Ti'n methu fforddio colli mas rhan o'r map. Oh, there we go. There we go. Dyna'n gorau ni'n mynd I cael e. Okay? Dwi'n meddwl Armageddon a donkey ddim gweithio fe yma chwaith. Yes, sir! Oh na, harf mae'n... Mae'n y tol efo. The top, yeah. Hurry! Yes, sir! Yes, sir! Verstanden!
Oh. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Verstanden. Yes, sir. Yes, sir. Games I ddechrau. Go on. Go on. Go on. Yeah, Oh. does them like A attacks or however they stem aware. There is no A. Hurry. Watch this. Oh, babe. An urban. Yes, sir. Oh, mynd am y dafad. Oh. Oh, super. Super dafad. Oh no! Dafad, super. Dafad. Dwi'n rhoi wedi gallu iwsio'r super sheep yn iawn, cos dwi'n panic y munud i pwysio space. Ie, mae'n galed i gyda'r. Dwi'n credu, ti'n mynd i dyfaru bod yna, bai. Ie. Ie, rwy'n meddwl. Oh, no. Oh no! Oh. Yeah. Verstanden. Oh no! Yes! Oh my god! James, ti'n mor lwcus efo John. Oh my god! Yeah. Oh, we were waiting to your nuclear thing eto. Yeah, rwy'n wedi. Yes, sir. Beth yw fi'n bacon nesa? Watch this. Na, lwcus, bai. Traitor. Ti'n brifo di hun. Traitor? Yes, sir. O na, Owain, oedd hwnna'n ti. Oh, Owain. Yeah. Fuck, Yeah. come on. Mae hwnna'n dda bod e wedi casglu iechyd I ti. Oh no! Gobeithio mae ddim yn troi. Os mae'n troi nawr. O na. Ti'n gallu gaido fe? Oh! Leave. Oh dear. Yes, sir. Emrys?
O, ti'n mynd am y gyda. O, fi'n gwybod beth ti'n mynd am ar ôl hwnna. Yes, sir. O, diolch beth. Dwi'n mynd am self-preservation yn ôl. Ie, mae rhaid ni. Verstanden! Yes, sir. Okay. Kringle, yeah. Oh, oh, oh. Circle, yeah. Yeah, a salvation. Hydda. Is it? Salvation, isn't it? Hurry! Whoa! Wait? Stupid! Whoops! Yes, sir. Whoops, Daisy. Got a pudge on. Yes, sir. Whoops! Okay, diddorol. Yes, sir. Rwy'n fi cofio sut i wneud hwnna. Paco! Hurry! Boring! Oh my god, there's like loaded land there, well. Hell, oh my god! Oedd e'n werth e. Die. Bydde'r Ninja Rob wedi gweithio'n well, ond... Yeah. Oh well. Yeah. Beth yw'r playful? Yes, sir. Don't you dare. Don't you dare. Goodies. Hello. Oh, Owain, mynd amdano fe. Hurry. Good. Oh! Nawr! Nawr! Oh, beth ti'n neud? Roedd hwn yn complete accident. Roedd fi ddim yn... Roedd fi ddim yn gwybod. Roedd fi'n cael y blymyn sheep selected. Oh, well. Iog. Oh no! Oh, oedd hwnna'n clas.
Sut wnaeth hwnna bwrw fel? Come on! Oh, no, Can you maybe just peel out of whole health packs ever? Yeeted me onto a map. Yeah. Just gone, like. Mae'n stuck! Redig, boy, redig mas o ffordd neu mae'n mynd I cael ti. Dyl ti di redig. Mother. Oh, no, Yes, sir. right. Yes. Come on then. Fi am Emrys. Sorry, Emrys. Sheep launch. I'll be gonna look cool, actually. Hurry. Fire. Oh, damn. I'm quite... I'll get you. Verstanden. Ie, dwi'n gwybod Emrys yn un para chwaith. Go on, man, ar un. Hello? Siarad I ti, Ciaran. Ciaran, ti dal gyda ni? Yeah. Oh, good. O'n i'n poeni bod audio thing ti di... No, I mean, something must move and... Just cuddio. Chwarae cuddio. Digon deg. Yes, sir. Yeah, dwi wedi trafod fy hun efo placement. Okay. Pwy is it? Oh, Owain. Mynd I cymryd fantais o'r 1 HP fyna. Ti'n dog? Beth yw hwnna? Lefel o pob allan fel hel. Oh, na. Oh, paid. O, nes ti redig allan amser? Na, rwy'n fi'n, like, defnyddio scales of justice. A rwy'n fi'n level o pawb allan. Edrych ar health. Yeah. Pawb wedi mynd syth lawr y middle. Watch this. So mae holl health wrth gorgan hel. O'n I roed yn ennill a... Gadyn. Don't you wait. Yes, So now mae gen I fi un really buff one. Pawb pigo'r ar Owain. Na! Sio hwnna faint o damage oedd hwnna'n neud dan? Traitor. Ooh, Dim ond take the quiet. Ni dal byw. O, beth yw'r thing yna? Double 2 and 5. Oh, yeah. Oh, mae ddim... Okay. Right. Fire. What the? Oh! Fatality. Oedd ni'n bron yn saff yna. Verstanden. Longbow. Fi byth di trio'r longbow o'r blaen. Come in the ganger. I'm a classic. Ball bomb. Oh no!
Fi yn tempted I prynu fel rhyw fath o... Clicio un o'n i'n meddwl bazooka. It's just... Yes, sir. Oh well. R3 set ar gyfer pen blwydd fi. Achos gyda ffarm mae'n Mwy health, come on, O's. Oh, lwcus. Beth yw'r Salvation Army? Dim clem. Gweithio lot o health dwi fan. Na. Bwrw fe! Oh, Whoa! oh my god. Oedd hwnna'n dda. Oi, nutter. O, mae chunking gael iawn. Bye-bye. Salvation Army pretty da. Mae hwn yn mynd I bod yn gêm agos. Yes, sir. Dwi'n gallu really unrhyw beth oedd placement of y mwyd odd. Ti eisiau cwmni wyt ti? Jotaro eisiau cwmni. Eisiau rhywun teleport o'i ti. Oh, pai. Oh, flip. Oh, nawr ti'n gallu. Oh, na. Pam ei fod yn gwneud, like, less... 132. Flip. Yes, sir. Okay, I pai wanted nhw. to eat and really buff worm. Interesting. Croeso. Okay. Dwi'n neud space. Dwi'n neud space yn lle enter. Yes, sir. It's my one chance. Oh, mae'n mynd am y holy hand grenade. Owain, mae rhaid ti cael yn iawn o. Brilliant. O le ti'n agos at y iechyd yna? Yes, sir. Ti'n meddwl am y positives fyna? Rwy'n hwnna'n agos. Backspace to the right ydi backflip. Sy'n uwch. Hurry. Oh, amazing shot. Oh, and I do it. Whoops. The Chucky. Yes, sir. Nah, Emrys. O, yn mwch yn seithio fo. Oh, na. O, na! Oh, no. Bummer. Bummer, bummer. Bummer iawn. Yes, sir. Ooh. Mae Jojo heb wneud unrhyw beth I chi. Cofio hynna. Yeah, fi'n gwybod dyna pam fi eisiau cael e. Mae'n pacifist, honestly. Yeah, fi'n casau nhw y mwyaf. Na. No. Oh, no. Oh, no. Revenge. Dyna ni. Play ball. Okay. Gyda'r amser o 30 eiliad, mae'n rhaid I ti just mynd am y person mwyaf agos. Yeah. So fi'n disgwyl I ti brifo fi nôl yn y fan hyn nawr. Ydy hynna'n good play. Yeah, well, you know. Neu cael Emrys, yeah. Cael eg I lawr. Bazooka o fe lawr. Mae fi'n poisoned.
Mae'r ffordd allan i ni fe, so ti'n misio trydychu. O, mae'r seicoleg yn dod allan nawr. O, beth. O, na! Okay. Meddwl bod Worms just dim yn fy game fi. O, mae'n dal yn hwyl. Go on. Yeah. Ti yn gwella? Ti yn gwella? Nerd. Plus cant. Mae'n mynd am pob... Mae'n mynd am James. Oh, Mae'n risky. Fi'n deall pam mae'n neud hwnna. Sorry. Yes, sir. J-Dog. Yes, sir. Diddorol. Emrys i fynd. Beth mae'n mynd i neud? Na, ti ddim. Na. Beth hefyd ti'n gwneud? Scales of Justice. Oh! James, ni'n yr un faint o buff. Yr un faint o buff. Ah! Damn! Ddim mynd fel o'n i eisiau. Gwastraff tro. Ond fi'n falch mewn ffordd, mae Owain ti'n stuck fan'na rili nawr. Yeah. Shotgun, dwi'n gwybod, dwi'n Sian. Ie, cael Scott trwy'r shotgun. Neu blowtorch fe off, nudge fe, bydd e'n mynd lawr. Efallai. Hurry up. Mae'n eitha dramatic, ond ddim really defnyddiol iawn. Fi'n disgwyl move da nawr gan... sut mae'n mynd i ymateb i... Oh no. Blowtorch mewn i fe? Okay. Right. Ti mewn nawr, so... Oh no! Crap, no! Blowtorch yn cymryd gwl. Mae'n bullshit. Na, blowtorch, nid... Na? Oh. No. Cwt. Fi'n disgwyl move da gan Emrys nawr. Oh my god! Oh no! Turn off. Oh, nice. Perfect. Yes, sir. Okay. Now, beth fi'n mynd i neud I ti? Swn teleportio hwnna, swn I chdi. Mae dibynnu faint mor hyderus. Wyt ti wedyn... Ow! Damn. Oi, nutter. Kablamo. Yes, sir. Oi, nutter. Oh crap, here we go. Watch this. Oh wow. Oh, chi'n lwcus iawn fan'na. Yes, sir. Rwy'n flin. Mae fel 2 a 2 really ydy e, you know. Mae fel 2 ryfel. Gas I fi os gwelwch yn dda. Ti'n ffrind fi. Grenade. Oh.
Oh, no, bullshit. It's really land on. Oh, no. Not that. On the way! Yes, sir. Right. Oi, nutter. Yes, sir. Goodies. 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 Ti'n cael digonydd o goodies fyna. Oh, mynd ar ôl bungee rope. Oh no! Damn it! Oh, I'm by. Yes, sir. Fi'n mynd I mynd am. Dyna cwestiwn mawr. James? Oh no! Get in. Oh, come on, bullshit. Yes, sir. This game. Come on then. Oh. Yes, sir. Oh no. Oh, actually, nes I wneud y camgymeriad yna tro diwetha. Come on now, dysgu o camgymeriadau. Hurry. Boring. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Jesus. Oh, nah. Oh, nah, nah, nah. Whoops. Whoops. Yes, sir. Oh. Fire. What the? Brilliant. Brilliant. Oh, man, awesome. Chi'n methu bod y bellach o'ch gilydd ydych chi wan? Yeah. Leave. My God, hwn. Mor lwcus. Yes, I know. Yes, sir.
100%. Oh, mae hwn yn tricky nawr. Come on then. Hurry. Following. Yes, sir. O, cer amdano fe, o. Oh yeah, definitely. I dares ya, I dares ya. O, ti'n mynd i? O, na, ti'n mynd. Okay. Watch this. Oh. What? Oh, come on. Just you wait. Hyn yn tricky nawr achos... Yeah. Oh. Yes, sir. Be fi'n neud? Oh. Okay, stupid tactic fanna. Completely idiotic. Na! Ow! Flip. Os ti ddim yn ennill nawr, o, mae problemau mawr. Rhaid I ti ennill nawr, that's ridiculous os ti ddim. Am ffordd I colli ddo. Granny. Chwarae teg. Yay! Good. Chris Kringle! Good. Y golwg yn un lle ar ôl. Ti'n gweld? Brilliant. Oh yeah, worm of the round, Chris Kringle. Yeah. I think I have like 1,000 HP. Yeah. Dwi'n ofyn newid mwy na just y map, cos dwi'n rili'n dall sut mae lleill newid. Yeah. Meddwl oedd y to ar y map yna'n taflu fi bant. Oh, right. Ti ddim eisiau... O, ti eisiau yr asyn a'r Armageddon. Dy'r map yna'n iawn, ta'ch eisiau beatio fo. Map... Na, mae'n ffain, ie. Beth bynnag, dim ots da fi. Dwi eisiau reid map, dwi eisiau randomisio map so tair gwaith ydyn nhw, dwi eisiau. Yeah. Oh, not all players lit up, pwy sef di? Oh. Go on, O. Mae game fi wedi crasho. Oh, na. Trio reconnecto. Cool. Bydd ti angen link newydd? Dwi'n mynd I newid y Ie, jyst defnyddio'r link newydd, y hyn link. Ie. Yr un link a tro diwetha. Cos dwi heb di newid y layout a scheme, so ddylai fod yn iawn. Re.
ti mewn, James? Na. Os ti'n neud creu gêm arall yn meddwl. Dwi'n meddwl os ti'n rhywun allan yn... Ti'n neud creu gêm arall? Alright, go on then. Dwi'n methu connection anyway, so... Iawn, fydd gêm arall. Siarad un set-up y games yna, ti'n eisiau trefod gwahanol? Os ti'n gallu neud e so ni ddim yn cael y full works, ti'n cael fel hanner works, fi'n credu byddai'n fwy... Hein di'r schemes, de. Right. So, gynnu ni... Dim eisiau bydd res na fes, dim eisiau shopper. So, mae gynnu ni... Holy War, Burning Guiders, Ghost Knocking, Darts, BNG, Elite, Team 17, Hysteria, Dabble and Fidget, Super Sheeper, Aerial, Abnormal, wedyn gen i Beginner, Intermediate, Pro, Artillery, Classic, Armageddon, Dark Side, Netblitz, Retro, Sudden Sinking, Tournament, Blasson, Full Wormage, a lot o tests. Tournament? Tournament. There you go. Join game. Dwi'n dweud y link yn yr un lle to dweud. Cool. Cool. Good. Consoles retro. Here we go. Then eisiau to at dim to the match. Dwi'n eitha hoffi'r to, ond be mae pawb arall yn teimlo? Dwi ddim yn hoffi'r to, ond... Na, ddim ond. O'n i'n y bob yn ail. Alright, bob yn ail, yeah. Cool. Cool. Dwi'n meddwl oedd yn, like, a place... fi'n angen place o Worms yn taflu fi bant most, like... Os oedd yn just like random. Yeah. Yeah, fi'n credu mae'n eitha daw pan mae fe'n random. So mae'n cymryd bach o amser hefyd. Mae bach o faff yn dyw e. Yeah. Pwy sydd ddim I fewn? Dwi wedi mynd ar y link cywir? Yes. Right, copy. Ni'n meddwl bod ni wedi, but okay. Right, here we go. Open Worms. Falle bod fi ddim. A rhaid fi quito gyntaf fi'n credu. Wee. Sorry. Come on in. Yes, sir. Let me check out bod resizing nawr. O na, ni fod place yn gosod nhw eto. Oh well. For the love of God. Mae gen i'r banner Israel am Emrys. Oh, yeah. Wow. That was a wow. Hang fine. Oh dear. Okay, mae hwnna'n gorau yn mynd I gael e. Oop! Ah! Yes, sir. Oh, mae hwn right agored yn dyw e. Jeez. Yes, sir. Hello.
Worms WMD di'r un dwythodd allan. Ydi. Ie. Ie, falle dylwn ni jyst gyd cael hwnna ar gyfer Steam, ond fi'n gwybod achos fi a Owain gyda fe ar gyfer y PlayStation Plus, dyna sy'n stopio fi rhag mynd a cael e, ond y reality yw, mae'r tebygrwydd o pawb chwarae fer Steam lot fwy uchel, achos mae pawb gyda PC fan hyn, so... Mae'n teimlo oedd y math o gem y sefo Xbox Pass. Ie, fi'n gwybod... Oh, actually, ma fe, ond nid pawb sydd gyda'r Xbox Pass yma. Yeah, mae'r Xbox, the Xbox Ultimate yn edrych really good, especially am fel y game I just ar PC. Pam ti ddim yn cael y beta pass, mae o'n 5 pint y mis? Na, 4 pint. 4 pint y mis. Mae beta, mae PC pack yn costio mwy fan di. Wel, fi ddim di cael ei chargio mwy, Emrys. Mae'n chepach na'r un just am y meddwl. Mae'r beta price yn cynnydd, dwi'n meddwl. Ond dwi ddim wedi quite eto, achos... Dwi'n meddwl, yn yr un nesa, dwi'n meddwl mae o. O, di Cys i Windows message yn dweud fi. O, damn. Dwi'n telling mae'r un. Oce, aros am hwnna then. Mae dal yn deal da wedyn, de. Ie. Crusaders Kings 3 a Microsoft Flight Simulator, dwi'n mynd yn chwarae o'n mynd efo. Mae hyn i'n game 40-50 quid. Ie. A mae'n $7.99 a month am PC. Ie. Wel, y reswm nes i brynu fe oedd am Streets of Rage 4. O, ie, fi hwnna fynd, ie. Ie, dyna'r unig reswm nes i... Ie, a mae hwnna... Ond nawr fi wedi gweld bod na eitha dipyn o gemau i rest da. So cael hwnna, so ni'n gallu chwarae Worms WMD a ni ddim gyda'r ffaff o set o hwnna fel hyn. Come on. A fi'n pink tro yma. Good. Dwi'n gwneud y peth eto. Take the chin back, please. Oh dear. Yes, sir. Mae Worms WMD yn Game Pass. Ie, ma fe. Dwi'n mwyn bod dim Team 17 yn ynddi. Ond ti'n dweud bod e, mae yn ydi e? Yndi. Ydi? Yndi, dwi'n sbio an. Ie, so... Ie. Os mae pawb arall yn cael y Game Pass na, byddwn ni'n gallu. Ond dyna'r thing yw, fel arfer, yr un sydd mae pawb gyda yw fel arfer y PC game. Neu, achos oedd hwn ond yn 2.50, dyw e ddim yn lot, really. Whereas, Game Pass... Dwi'n siarad sbio ar Steam, fi. Siarad brynu hwn blynyddoedd yn ôl. A dwi'n siarad chwarae efo chdi bore yma, oedd y gyntaf fi roed installio fo. No way. Ie, so dwi'n gwybod pam uffar yn y gynna fi. Oh, funny. So, dwi'n dychmygu fath Humble Bundle neu fath o dda. Yeah, probably. Yn teimlo fatha Humble Bundle purchase. Who's Oh. Fatality. Oes ydym like airstrike or anything like that? Ti'n angen lock nhw pryd ti'n chwarae. Ie, neu casglu nhw weithiau chi'n gallu cael fel drops o'r awyr. Reinforcements have arrived. So yeah, erbyn tro nesa then pawb, game, PC game, beta pass, Worms WMD. Na, I bod yn dig, mae resize a ddim gymaint. Oh god. Oh wow, beth wyt ti'n neud? Oh dear. Oh wow. Oh no. Oh dear. Okay. Dwi ddim yn mynd I lladd fy hun tro yma. Probably.
Haio? Snell! Fire! Oh, didn't you really click on the homing missile? Leave. Special delivery. Fire! Oh. Das wirst du bereuen! Und tschüss! Special delivery! Right, mae hwn yn mynd I bod... So fi'n gallu cael Oh, digon na. o nerth. Owain. Owain. Get Owain. What? No. Get Cael Owain. Scott! Cael Scott! 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 Nes I newid e munud olaf. Just you wait. Oh dear. Yes, sir. Really, dylwn ni wedi mynd am Emrys fan'na. Bydde grenade wedi just mynd lawr. Dyna the shot. O, ti ddim yn mynd am y iechyd. Okay. O, mi'n mynd I miso fe. Na! Oh, nice shot. Just you wait. Ah, I remember so in the literally one pit. Ah. Crash Kringles, come on. Get ya. Presents. Ti mewn lle really dod. Oh, mae'n mynd am y iechyd ydy. Goodies. Oh dear. Oh. Bach overshot there. Ah, yeah, we've got Rory on him. He did review, you know, the little power bar. There was no power bar. Come in die Gänge! Nimm das! Fair play. Oh. Quality, oedd hwnna'n quality. You'll regret that. Ciaran. Special delivery. Da iawn. Diolch. Just sbio am list games Worms, sydd yn cael ei ryddhau. Yeah. Bach yn nuts in the mid-2000s, do. Yeah, o'n I ddim yn fan o gwbl o'r 3Ds naethon nhw dod allan gyda. Achos oedd ddim pwynt I nhw o gwbl. Ti'n gwybod y rai fel... Oedd nhw'n dyfycach chi fel Hogs of War heb y cymeriad. Special delivery. Okay. Mae yna Worms Armageddon sef hwn, da. A mae yna Worms 2 Armageddon. Worms 2 Armageddon o'n I arfer chwarae. 2009 oedd hwnna allan. Yeah. So PlayStation, ar y PlayStation 1 oedd dy fi hwnna. Na, mae yna Worms Armageddon, a mae yna Worms 2 Armageddon a allan on 10 mlynedd yn ôl. Oh, right, but Worms Armageddon oedd dy fi then. Yeah. Watch this. A allan ar y Xbox, PS3 a Android. What? Dumm gelaufen. Emrys, shut up! Fenec. Oh, na. Special delivery. Drwsych ni, sorry. Na, dim bai ti yw e, ond pai chard fi pan fi'n canolbwyntio! Brilliant. Oh man. Wait. Reinforcements have arrived. Beth fi'n mynd I gwneud fan hyn? Dim lot o amser ti meddwl o. O, roi bom lawr I Emrys. Dynamite. Na, ddim hwnna. Dynamite yn lot fwy... Dwi ddim cael dynamite. So chi'n... Oh, right, okay then. Mynd at Garfield hwnna, hitio o, so na, ideal. Be sy'n dyd ti then? Watch it. Oh, yeah. Take cover. Oedd dyd ti dynamite?
Na. Nachschub ist eingetroffen! Rwy'n ddim cael dynamite o gwbl. Okay, right. Right out. Dim yn tournament legal, lle. Alright, okay. Come on. I don't know. Os like e-sport scene Worms, dim yn siŵr iawn. O, bydden ni wrth fy modd. Dim fod byddai'n digon dda, ond bydden ni'n hoffi chwarae Worms trwy'r amser. Special delivery! Ho 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 ho! Oh, na. Revenge! O, bydd hyn falle yn gweithio mas yn dda. I'll get you! Special delivery! Right. So mae Virgil dal a top yn y 100. Ie, ma' hwnna'n cwestiwn really dda. Ie, nes i ddim meddwl am hwnna. Right. Virgil. Hurry! Surprise! Double kill. Oh, fuck you. Come on, no. Mae handi fe gêm o weithio, beth ti'n neud eisiau pwyntio fath allan i rwy'n. Oh, Emrys! Ie, gallwn ni hawdd wedi wneud, lladd ti fan'na. Just prodio fe. No. Oh, shotgun! Oh, yeah. Emrys. Nice. A mae shot arall y ti hefyd i mynd ar ôl Josuki. No. Hurry! Warning shot i Gerfford hwnna fod. Okay. Daneben! Nachschub ist eingetroffen! Oh. Okay. Hold on. Let's go there. Bacon yn y cant. Oh. You'll regret that. Yes, sir. Ww, dewr. Mae hwnna'n dewr. Bydden ni ddim yn neud hwnna. Okay. Mae hwnna'n bit of expert shot nawr os mae fe'n gweithio. Oh, nice. Dwi'n mynd yn flin am hwnna. Mae rhaid cael ti eto, neu bydd ddim wastro eto. Scott, sef o'i onda. Wrth gwrs. Emrys Dyma yn beri gwen ydy 7 health gynna fo. Oh yeah, good point, yeah. Oh, brilliant. Yes, sir. Good, yeah. Solid. Oi, nutter! Oh. Oh dear. Verstanden! Ooh. Oh. Scarface for that? Jesus.
Just you wait. Yes, sir. Wastad o worms, dda, mae'n rhai weapons, dwi'n just y panic up dwi'n iwsio nhw. Yeah. Ond dwi'n gwybod yn union be i wneud, ond dda... James, os ti'n mynd am Emrys, ti'n gallu cael 2 shot ar yr thing a bydd e'n cwmpo mewn i'r pwll edrych. Os ti'n... Oce, na. Mae'n gwybod pwy mae eisiau lladd. Mae'n clir. Please bwrw Emrys. Yes! Oh, come on! Yes! Diolch yn fawr, fi'n hapus nawr. You'll regret that. I'm fine. Oh dear. Oh, okay. Come on, Just come you on. wait. Yes, sir. Right. Human spirit gan Emrys training worm spirit. Oh, come on. There we go. Come on then. Hurry. Biff ar yna. Oh, come on! Ah! Beth ydi yn... Oh, flip. Yes, sir. Ooh, really? Ti'n mynd am teleport fan'na? Okay. Oh, hwn yn survival. Right, okay. Ti'n gwybod sut i defnyddio homing missile, Ciaran? Ie, mae'r gwynt yn mynd i peth, dim eisiau potio mae'r gwynt, da. Dim am amser eich experimentio amser mae'r gem, da. Garfield just am yna, da. Right, wneud yn siŵr bod chi gyda digon o pŵer... Ie, fan'na. Digon o pŵer. Really galed nawr. Max. I'r max. Max. Max! Oh. Okay, bron. Are there bron and max? Bron and max. Yes, sir. Bron. Dwi'n trio fe orau. Ie, o ti yn... Y syniad yn dda. Bendant. Oh. O, ti allu just prodio fe. Okay. Nice, nice. Nawr mae dy ti shot ar gyfer thing hefyd. Ciaran. Ti'n edrych twitio Garfield am ages. Na, ma' hwnna'n wir, actually. Pwy bydd digon dewr i? Oh, jam. There we go. Right. So you can... Oh. Ah! Ratadunua! Unches! Yes, sir. Ti'n mynd i wneud Emrys, boy? Oh, mae'n mynd am Dani. Oh, no! Oh, bydden ni ddim wedi gwneud hynna. You'll regret that. Verstanden! Okay. Amser am revenge driven in. Just bazooka and fine. Oh. Just you wait.
O! Beth fi'n sefyll ar? Gweud. Revenge! Ie, fel rhyw fath o llygaid. Yes, sir. No, mae'n goffan just cer off fan. Ie, goffan off, ti isio. Ie, byddai'n gorffen ti off. Mewn ffordd really classy. Whoops, ddim hwnna. Jesus. Baseball bat. Home run! Oh. Verstanden! Verstanden. Interesting. Dwi'n defnyddio handgun am precision shot. Oh, oedd hwnna'n digon. Dwi'n meddwl oedd yn just mynd neud one shot. I was like, okay, cool. Ond... Ich hab's dir heimgezahlt. Da iawn. Bye bye. Da iawn. Amdani. Yes, sir. Okay, dyma ble dwi'n colli. Dyma lle mae fe gyd yn dod i'r diwedd. Diwedd y noson, guys. Right. O'n i'n gwybod Garfield sy'n goffan yn noson. Garfield, mae jyst gyda'r llygaid na. Mae jyst gyda'r cheeky look na sy'n mynd i dweud fi'n mynd i lladd pawb. Gyflym, though. Jesus Christ. Dwi ddim yn cael dy lasagna, honest. Fatality. Hey. Good win. Victory. Oh. Na, oedd e'n good. Nes i joio hwnna. Ie, bydd rhaid i fi ymddeol ar y... Fi'n cysau y ffaith bod God Save the Queen, though. Fi'n teimlo fod fi wedi colli mewn ffordd achos mae'r canon yn chwarae. Dim fi'n atentio na gyda'r llaw, dwi'n siarad. Ie, fi'n gwybod, just esbonio. Fi ddim di dewis hwnna, oce? Unsubscribe pawb nawr. Oh, so yeah. So diolch am wylio. Bydd rhaid i fi gadael nawr. Fi wedi cael cnoc gan fy... Ddim literal cnoc fy ngwraig, ond mae hi wedi dod a dweud dewch. Tyrd. So yeah, diolch am setio hwnna fyny hefyd o ran y multiplayer Emrys, achos... eventually gweithio, ddo. Yeah! Oh, a diolch pawb. Os bydd yn lan i fi, byddwn ni'n chwarae hwnna o leia unwaith y mis. Hence fi di gwthio at Worms ar pawb am spell, so yeah, good. So diolch. So diolch am cytuno i chwarae. Yeah, I've been really hwyl. Yeah, I've been mwynhau. Yn aml ddim yn ôl at hen. Mae ddim chydig hen games o hyn ar PC yn hawdd adres. Na. Mae'n deterring chdi rhag gwneud wedyn yn dweud. Ydi. Na. Ydi. Yeah. So yeah. So byddai... Yeah, gawn ni weld wythnos nesaf rhywbryd. Falle wneud rhywbeth arall. Fi ddim gyda syniad beth eto, ond yeah, fi... Nawn ni cysylltu gyda pawb ar y Discord anyway. So... Yeah, gweld pryd mae pawb ar gael. So, nos da pawb. A, neu... Pob hwyl. Nos da. Nos da. Ta-da.